Warudaya Kang Mas pikir kali ngalayor mah panganten bari ningali wong liwat wingi Warudaya pikir kali Warudaya Kang Mas pinggir lubang ngoloyor mah Kang Mas bari tuh kembang ning klambi abang yang tersayang Warudaya Kang Mas pinggir laut ngoloyor mah Kang Mas bari kepencut ning bandara cucut doyan rangun ulah dielek cucu Warudaya Kang Mas nambah sisir Allah di papatahan ngalayar mah Kang Mas yen bari naksir soten ni wong bangkir ya bangkir genaen pasir Di kamari geus ketek cenah Mang Sarkis. Warudaya Kang Mas dikobok kangkung ngalayar mah Kang Mas yen bari naksir soten ni wong bangkir ya bangkir genaen pasir Warudaya Kang Mas dikobok kangkung buat tangga penganten sarae pisan abir kanung raribi dapuko balager pisan Iya. di kapayun Warudaya alah neng liat teh Eta ngeloyong mah sambil kepencut ning bakul cucut jarang cemberut Eta Warudaya kakang pikiran Eta ngeloyong mah bari kembang ning klambi abang Warudaya nepi laut ngoloyor mah panganten bari kepencut ning bandara cucut doyan rangun Warudaya Kang Mas nang besisir ngoloyor mah Kang Mas yen bari naksir soten ni wong bangkir ya bangkir genaen pasir Warudaya nang pikir